Namakuru agezweho none ariko akaba atari amakuru meza ku gisoda cy'u Burundi. Namakuru agaragaza neza ko ingabo z'u Burundi noneho zisa naho zamaze kugumuka ku rugero rukabije cyane bitandukanye nuko byari bimeze. Perezida w'igihugu cy'u Burundi nyiricyubahiro General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu nawe yabuze ayacira nayo amira, igihe ingabo ze zikomeje kugenda zisa naho zacitsemo ibice cyangwa se zagumuwe na bamwe mu basirikare bandi bakuru kuko kugeza ubu ngubu kugira ngo baze gufata bataliyani imwe cyangwa se abasirikare runaka ngo babajyane mu gice batumva bifuza bisa naho byagoranye. Noneho byongeye guhumira ku marari hafi n'umupaka, ndetse bivugwa neza ko ari umupaka w'u Rwanda, aho ingabo z'u Burundi zagombaga kuba ziri ku butaka bwabo zicunze umutekano. Abasirikare bose bagombaga kuhoherezwa ndetse n'ibikoresho bagombaga kuhajyana banze binangira umutima. Bamwe bavuga neza ko ibi batabishaka nk'uko byagaragaye, nta musirikare n'umwe yigeze uva kuri iki cyemezo, bose banzura ko nta mpamvu, ndetse bisa nkaho bafite agasuzuguro kadasanzwe. Bamwe bahoze babihuza nuko bafite ubwoba bwo kwegera imipaka mu gihe perezida w'igihugu cyabo amaze iminsi agaragara ashotora ibihugu bibanye, ariko abandi nabo bakavuga neza ko bitabaye ubwoba bwo gutinya ibishobora kubaho mu gihe perezida w'igihugu cyabo yabakomeje gushotora ibihugu bibanyi cyangwa se ibihugu by'ibituranyi. Uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo asa naho ari agasuzuguro, rero barimo baramusuzugura. Bivugwa neza ko mu gisirikare cy'u Burundi harimo abasirikare bakomakomeye, bamwe bagiye bagumura abandi kugeza ubwo hari n'abatangiye gutoroka igisirikare bakigira mu ishyamba rya Kibira ahabarizwa ingabo za Red Tabara. Uyu mutwe bivugwa neza ko ari wo ukomeza kugenda ugaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Burundi. Ni umutwe yiganjemo bahunze maze mu gihe mu Burundi habaga kudeta biza kurangira yaba abasirikare ndetse n'abasivile bakoze uyu mutwe, kubera ko perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu akimara kujyaho Evariste Ndayishimiye yanze ko bataha, kuko yavugaga neza ko ngo harimo abatifuriza igihugu cyabo ineza, ndetse ngo harimo abakorana n'ibihugu ngo bishaka kumukura ku butegetsi. Kugeza kuri ubu rero haravugwa agasuzuguro cyangwa se gucikamwe ibice, kuko abasirikare bakuru basa naho bamaze kugumura bagenzi babo batoya. Bisa nkaho uyu mugabo ashobora no kuzisanga rimwe na rimwe yatewe kudeta, nk'uko nawe ajya abyivugira ko afite benshi cyane baba bashaka kumutembagaza ku butegetsi nk'uko akomeza kugenda abigaragaza. Kugeza kuri ubu ngubu bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi imyanzuro ari gufata ari imyanzuro ari gukoreshwa n'ibyo ari guhura nabyo bisa n'imitego bari kumutega. Kuri ubu rero gufunga abasirikare bisa naho byamurambiye, kuko hari abasirikare benshi cyane bamaze gufungwa bazira ibyaha bito nk'ibi ngibi. Nuko rero kubona ko ashobora kuzisanga bose barashiriye muri gereza, kandi ntabwo aba ari ibyaha bigiye kubakatira, ni ibyaha bitoya cyane bagenda bagafunga igihe gito bakagaruka. Rero ibi byaha bijyanye na discipline bisa nkaho mu ngabo z'u Burundi FDNB bikomeje kugenda abyiyongera. Abasirikare bamwe na bamwe batagera mu kizuru cyangwa se batazi ibiri kuba bo ntabwo bamenya ikijya mbere. Nuko bivugwa neza ko hari itsinda ry'abasirikare bakuru bamaze gufata umugambi wo kuzahirika ubutegetsi, akaba aribo bamaze kwinjira mu matwi y'abasirikare bato ndetse n'abandi bafite amapeti mato asanzwe, kuba bakomeza kugenda bitwara uko bashatse. Ni mu gihe babwiwe ko ku butaka bw'u Burundi ho uturukayo werekeza ku butaka bwa Kongo bizongera kugorana. Ni nayo mpamvu bivugwa ko abari ku butaka bwa Kongo batinzeyo, bananiriweyo, benda gushirirayo bitewe n'uko kohereza abandi bijya bigorana cyane, bisaba process n'igitsure gikomeye cyane nanone ku bataragezweho, kuko abenshi bamaze gusobanukirwa ukuri ko perezida w'igihugu cya Repubulika y'u Burundi uyu General Evariste Ndayishimiye afitanye gahunda na perezida Tshisekedi yo kuba akomeza kumwoherereza aba basirikare bakomeza kugenda bagwa kuri uru rugamba. Ni inkuru zigaragaza neza ko kugeza kuri ubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo muri rusange aribo bari kugenda bahura n'izi ngaruka zikomeye cyane, kuko ababafashaga muri iyi mirwano bamaze gusa naho babahinduka uburyo butunguranye. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho atagifite kontrole 100% kuri bamwe mu basirikare, hasa
naho hamaze gucikamwo ibice. Benshi batangiye guterwa ubwoba n'ibishobora kuba mu gihe cy'amatora ateganyijwe umwaka utaha, dore ko n'iminsi yakomeje kugenda igenda. Bigaragara neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ategwa imitego. Benshi bavuga neza ko iyi mitego ari kugenda ategwa bisa nkaho yose atazayisimbuka, ndetse bisa nkaho mu by'ukuri bakomeje kugenda bamugenza. Uyu kandi utegetse igihugu cy'u Burundi akomeje kugaragaza neza ko u Burundi bwe ari igihugu ngo gifite iby'agaciro bigezweho kurusha n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa, nk'uko aheruka kubivuga, avuga neza ko igihugu cye ngo gifite peteroli buriya ngo ndetse amariba menshi cyane ya za essence aherereye mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana rero akavuga neza ngo ko igihugu cye giteye imbere kurusha Ubushinwa ndetse na Amerika, ibyo abarundi bumva bakumva ko ari ukubushinyagurira ndetse no kubakina ku mubyimba, mu gihe inzara iri kuvuza ubuhuha. Igitoro nacyo cyaduze mugabo kugezaho na zimwe mu ngendo zitagikorwa kubera izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli rimwe na rimwe bigeraho bikanabura burundu ku isoko, kugeza ubwo baba bafata amajerekani bajya kubishakira mu bihugu by'ibituranyi. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse binyuze mu bakuru ndetse n'abashinzwe gukurikirana imikorere yacyo ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bamaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Ni itangazo ryemeza urupfu rw'abajenerale bagera kuri 2. Abangaba Meja General 2 bapfuye, ndetse bivugwa neza ko baguye ku butaka nyine bari barimo bagerageza kukorodona cyangwa se kuyobora ibikorwa bya gisirikare by'iki gisirikare cyabo cya FARDC mu mugambi wo kwisubiza Rubaya n'Amasisi. Yakomeje kuvugwa operasiyo z'ama 23 ziri gukorwa n'itsinda rikomeye cyane ry'abasore bo muri Special Force, itsinda ry'ingabo ridasanzwe nyine. Aba ngaba nibo bivugwa neza ko bakomeje kugenda bakora ibi bikorwa bitandukanye bikomeye byo kuba bagerageza guhitana abakuru ndetse n'abayoboye urugamba. Ubu tuvugana rero aba bajenerali 2 bamaze kwicwa ndetse bishwe mu mirwano isa naho itari inakomeye, ahubwo mu 23 yaje kwinjirira azenguruka iza gutungura ku buryo bukomeye cyane, aho aba basirikare bari bamaze kugera ndetse kugira ngo baze gutanga briefings za nyuma ku bitero bikomeye cyane byari byamaze gutegurwa n'igisirikare cya 23. Ubu tuvugana imirambo y'abangaba byamaze kwemezwa neza ko yamaze no kugezwa i Kinshasa, ahari amarira n'agahinda mu gisirikare cya leta ya Kongo. Itangazo ryasohowe ndetse rinasinywaho n'umukuru w'ingabo, aho byemezwa neza ko ari igihombo gikomeye cyane. Bisa nk'aho ingabo za leta ya Kongo zamaze kugira umujinya w'umuranduranzuzi ndetse zatangiye gutegura ngo ibitero bisa naho biremereye cyane. Ni nyuma y'uko ibitero bya drone byamaze kuba nkaho binetralizwa na 23 ikabiburizamo ku buryo bukomeye cyane, ndetse no muri ibice n'ubiko bw'indege bukaba bwarangijwe. Ndavuga izi ndege z'intambara ntoya za drone. Ubu tuvugana Tshisekedi bivugwa neza ko yongeye gutuma indege mu bwoko bwa Su-25 nyuma y'uko izari ziri kuri ubutaka inyinshi zagiye zangirika zikaraswaho, ndetse izindi zigera kuri 3 zahanuwe. Kandi izi ni indege zihenze cyane ku buryo ushobora kutabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo urayiguze. Tshisekedi biravugwa neza ko iyo yamaze gutuma mu gihugu cy'Ubushinwa nk'uko bigenda bitangazwa, ariko bamwe bavuga neza ko uyu mugabo yayitumye muri Turkiya ariyo izifashishwa mu kwihorera ndetse no guhorera aba basirikare be bamaze kwicwa ku buryo bw'amaherere. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bacitse intege muri ibi bice, bisa nkaho batakiri kuhagaragara. Benshi baremeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane muri izi ngabo. Gusa nanone benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo nibataza gucunga neza baza kwisanga abakuru muri cyo bose bamaze gushira, kuko byamaze kugaragara neza ko harimo abagambanyi bakomeye cyane binjiriwe bakorana na 23 mu nyungu zayo, kandi aribo batanga amakuru na muvomi yari yose, bakanatanga na kote febre na kote foru zabo kugira ngo 23
M23 ize kugenda ibakubitira mu cyico, ndetse abangaba bakaza kwihunza ahari kubera ibi bikorwa. Bivugwa neza ko ubutasi bwa M23 bwamaze kwinjirira bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, bakaba bagenda batanga bagenzi babo ndetse bakabagambanira ku buryo bw'amaherere. Ubundi ntabwo bibaho, ntabwo bisanzwe ko abajenerali bagera kuri babiri bose bashobora kwicirwa icyarimwe, ndetse baba bafite abarinzi, bafite uburyo bateguyemo ibikorwa byabo. Gusa bitewe n'uko bari baherereye mu bice batekerezaga neza ko M23 kugeramo bisa naho bigoye, bisa nkaho M23 yari ifite amakuru ndetse yuzuye ya muvoma iyo ari yo yose, ndetse naho bashobora kuza kunyurira kugira ngo baze gutungurwa banaraswe igitaraganya. Ni inkuru zibabaje ziri guturuka mu gisirikare cya leta FARDC ahangaha nyine ku butaka bwa leta ya Kongo. Nanone ariko ku butaka bw'u Burundi haravugwa umwuka mubi mu gisirikare, ndetse haravugwa imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuza gufatirwa umukuru w'igihugu, nyuma y'uko bivugwa neza ko umukuru w'igihugu konte yanyujijweho amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni menshi cyane ikijyanye n'ikiguzi cy'abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa leta ya Kongo. Iyi konte kuri ubu ngo irera nta n'urutoboye ruriho, mu gihe hari hagiyeho amamiliyoni menshi cyane. Bivugwa neza ko yari yaturutse mu gihugu cya Kongo, nyuma y'uko kandi aya mafaranga buri w'irengero Tshisekedi asa naho we yamaze kubohoka, yamaze kuyohereza, ariko perezida w'u Burundi we arahatwa ibibazo na bamwe mu basirikare be ndetse n'abandi basobanura byinshi cyane ku bijyanye n'irengero ry'amafaranga. Aho bivugwa neza ko uyu mugabo ashobora kuba yaramaze kuyubakamo inzu ikomeye cyane, bivugwa neza ko yujuje mu gihugu cy'Ububiligi. Turakomeza gukurikirana ibijyanye n'iyi nkuru n'irengero ry'amafaranga, ariko hari izindi nkuru nanone zivuga neza ko uyu mugabo mu gihe yabatsinzwe amatora ashobora no kuza gufata umwanzuro wo kwimukira akigira mu gihugu cy'Ububiligi. Ubu tuvugana rero Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto nk'uko yiyita aya mazina yose, perezida w'igihugu cya Kongo, benshi bamaze kwemeza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we wagiye umushuka mu bihe bitandukanye, akamubwira gufata imyanzuro isa naho itari feya ku bijyanye no kuba igihugu cya Kongo gikeneye amahoro. Uyu mugabo yagiye yirebaho cyane, ntashake kumva iby'amasezerano y'i Washington ndetse n'ibijyanye n'ibyo ari kugenda asinyanya na M23 bivuga, bikaza kurangira ahubwo ahise abihindura agaca inyuma akajya gusaba ubufasha bw'ibiturika ndetse n'intwaro nk'uko yagiye abigaragaza, ndetse asaba ibihugu bitandukanye ngo abasirikare ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere, nyamara bikaza kurangira bitamuhiriye. Ubu tuvugana rero ashobora kuba byarangiye, ndetse nk'uko biri kugenda binugwanugwa araza gutumizwaho vuba ahangaha, ndetse bitarenze amasaha 21 Tshisekedi araza gushyirirwaho impapuro ziza kuba zifatwa nka manda dare, cyangwa se ni impapuro zo kumuta muri yombi. Tshisekedi ni umuyobozi w'igihugu cya Kongo nibyo, ariko uru rukiko si ubwa mbere si ubwa kabiri ruburanisha bimwe mu bikomerezwa nk'uko bigenda bigaragara. Tshisekedi arashinjwa ibyaha bigera kuri 5. Icyaha cyo kuba yarakoze iyica muntu cyangwa se iyica rubozo ku baturage baherereye Iminembwe. Ibi kandi byakozwe n'ingabo ze, bivuze ko nawe abizi kandi ari uba wazitumye. Ibyaha by'intambara, ni ukuvuga ni ibyaha by'intambara, na amadrone y'iki gisirikare cya leta ya Kongo yakomeje kugenda arimbura abantu za Rubaya na za Minembwe. Nanone icyaha cyo kuba yaranyuruje umutungo ari kuba wagirira akamaro abaturage, akaza kwigwizaho umutungo ndetse agakoresha inyungu z'igihugu mu nyungu ze, ni nk'ako twabivuga. Arakurikiranwaho ndetse n'ikindi cyaha gikomeye cyane cyo kwirukana abaturage mu gihugu cyabo, ndetse ibintu bifatwa nk'aho ari icyaha gikomeye cyane kumenesha impunzi, by'umwihariko na M23 irafatwa mu bo ari gushaka kwirukana ku butaka bwabo. Ni ibyaha byinshi cyane, ariko ibyiganjemo bikomeye ni ibyaha by'intambara ndetse n'ubwicanyi, ibyaha by'ivangura ndetse n'ivanguramoko nyine. Ibi byose bimuriho ndetse bisa nkaho bifite n'ibimenyetso. M23 mu bihe bitandukanye yagiye igerageza gupushinga ibi birego, ndetse ikagaragaza ko uyu perezida w'igihugu cya Kongo ari umwe mu bahedinze ibikorwa bya FDLR ndetse n'izindi nyeshyamba zikomeje kugenda zifata ku ngufu zikanatwika abaturage. Ibi rero byagiye bigaragaza ko perezida w'igihugu cya Kongo muri rusange asa naho yamaze kujya ku gitutu gikomeye cyane, aho ICC International Criminal Court
Burundi uru rukiko ruhana ibyaha mpuzamahanga ndetse rwiganje mu guhana ababaye akahebwe ndetse n'ibindi bikomerezwa. Ubu tuvugana uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo araza kwisanga imbere y'inkiko. Biravugwa ko impapuro zo kumuta muri yombi ndetse zamaze kugenda zinozwa. Biravugwa neza ko bitarenze amasaha 21 dushobora kuza kumva indi nkuru. Ibi biraza kugenda bite igitutu gikomeye cyane Kinshasa. Abasirikare benshi cyane aho bari mu bice bitandukanye basa naho batagishoboye kuba barinda imipaka cyangwa se aho bahana imbibi n'ibice 23 kontrola. Ahari kubera imirwano ho bisa nkaho ingabo za leta ya Kongo zamaze kuba dekuraje. Nta mbaraga, benshi bavuga neza ko motivation mu gisirikare cya Kongo iri hasi. Tshisekedi none wasangayikishijwe n'ibibazo bye biri personnel bitandukanye no kuba yahangayikishwa nuko izi ngabo zibayeho. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bafatirwa imyanzuro ikomeye cyane biturutse kwa Tshisekedi, aho bashinjwa ibyaha birimo gukorana na AFC 23 bagakorana ngo n'ibihugu, aho bivugwa neza ko hari abasirikare ngo bakuru bavuganaga n'abitwa baciwe we ndetse n'abandi ngo ku murongo wa telefone, ariko kandi bakaba ari abasirikare batari aba Kongo ngo ibihugu by'ibituranyi. Bivugwa neza ko ngo bagambaniye igisirikare cyabo cya Kongo. Ibi rero nabyo birakomeza kugenda biteza intugunda ndetse no gucikagurikamo hagati muri iki gisirikare cya Kongo nkuko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo mu bice baherereyemo by'umwihariko ibiri kuberamwe imirwano barimo baragaragaza intege nke ndetse no gucika intege ku buryo butari busanzwe. Benshi kugeza kuri ubu baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu gisa naho kitari organize. Imiyoborere yasubiye inyuma, abajenerali bakuru bari gusubiranamo, ugasanga buri umwe afite igice cy'ingabo kimwumva ndetse kimwumvira, abandi nabo ugasanga bafite igice cy'ingabo basa naho bamaze kugira izabo. Ibi rero bigakomeza kwafekta ku buryo bukomeye cyane umutekano w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze bityo, ibice biri kuberamwe imirwano byo ntabwo yigeze ihagarara na gatoya. Haracyumvikana ibiturika ahari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo nyine hariya neza werekeje Minembwe. Bisa nkaho abanyamurenge bo batazabona gahenge, nubwo bisa nkaho izi ngabo zabo zikomeza kugenda zirwanaho, ariko iminsi ntirenga 2 batatatswe ndetse batagabweho ibitero bikomeye cyane. Gusa amahirwe bafite nuko noneho ubu ngubu ibitero biri guca ku butaka bakabasha guhangana nabyo. Iyi ni inshuro igera ku ya 4 amasezerano asinywa hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na 23, ariko bikaza kurangira ibyasinywe bidakozwe. Uruhande rwa Kongo rukica amasezerano nkana. Tshisekedi akigera iwe agituruka iyo basinye amasezerano yaba Doha, yaba mu gihugu cy'Ubusuwisi, yaba hariya muri Leta Zunze za Amerika, uyu mugabo yagiye agaragara hindura imvugo umunsi ku munsi. Ibintu benshi bavuga neza ko ari byo bikomeje kugenda bimukoraho, bikaba bituma agiye komongana. Namakuru avuga neza ko perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi Antoine Felix yamaze kuba yakegeranya ibikapu, nkuko bivugwa neza ko uyu mugabo ashobora kuba agiye guhungira mu gihugu cy'Ububirigi. Uribaza ngo bigenze bitera iki gitumye Tshisekedi agiye guhunga? Ese ku cy'Ububirigi ariho yirukanyira buri gihe iyo habaye saga cyangwa se ikibazo gikomeye cyane, dore ko bamwe banavuga ko afite ubwene gihugu bw'Ububirigi, ibintu ubundi bitabaho ko perezida agira ubwene gihugu bubiri. Ibi ndaje mbikubwira igitumye Tshisekedi ashaka gufata indege ye prive ngo yirukanyire mu gihugu cy'Ububirigi, uko abona neza ko ibintu bitoroshye. Ndaje nkubwire, ndanakubwira nanone ko ku butaka bw'u Burundi hakomeje kuvugwa intugunda zikomeye cyane hagati y'abashaka ko perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva yiyamamaza ndetse akaba yatorerwa umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ari gutegurwa. Nanone inkundura hagati mu gisirikare nyine mu bandi batifuza ko uyu mukuru w'igihugu yakongera kuyobora. Ibi ndabigusobanurira cyane. Ni inkuru nanone zigezweho nyine hano mu karere k'ibiyaga bigari. Turi ku butaka bwa Kongo, aho tugiye kubwira inkuru zikomeye cyane muri aka kanya.
ni inkuru zemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bafite akazi gakomeye cyane kuri ubu ngubu. Noneho perezida w'igihugu cyabo yamaze kugaragaza ibimenyetso by'uko ashobora kuba yamaze no kurira rutemikirere, nubwo bamwe bavuga neza ko uyu mupangu hari, ndetse mu masaha makeya uyu mukuru w'igihugu ashobora kuza kurira imwe mu ndege ze akaza kwerekera mu gihugu cy'Ububiligi. Ni amakuru avuga neza ko Tshisekedi bitewe n'uko mu Bubiligi yahabaye, ndetse aho yakoraga akazi k'ubutagisimeni, aho yatwaraga baga ndetse n'ibindi bikomoka ku mafarini, ndetse aza kuza guterekwa ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uko byagenze murabizi. Uyu rero iyo habaye ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, agaragaza ko mu Bubiligi ariho hantu honyine ashobora guhungira. Ububiligi bwagiye bushyigikira Kongo ndetse bagakorana projet zitandukanye, ariko inyinshi zabaga ari mu nyungu z'Ububiligi. Kuri ubu rero igitumye Tshisekedi agerageza guhunga ndakikubwira muri ubu buryo. Ni amakuru agaragaza neza ko M23 yamaze kugenda ikorana bya hafi na bamwe mu basenior officers, abasirikare nyine bakomeye b'amapeti yo hejuru mu manyenyeri mu gisirikare cya leta ya Kongo. Aba rero bakaba bakomeje kugenda batega imitego y'imishibuka Tshisekedi aho anyuze hose. Ntabwo byari bisanzwe ko M23 cyangwa abandi bantu bataramenyekana bashobora kwifata bakarasa ibibombe n'ibikompura biremereye cyane hariya mu nkengero z'umujyi i Kinshasa. Ibyo benshi cyane bagiye bafata nkaho ari uburyo Tshisekedi yakomeje kugenda agaragarizwa ko atishimiye, ndetse ashobora no kugambanirwa igihe icyo ari cyo cyose. Hagakomeza kugenda hagaragara ibiturika mu nkengero z'uyu mujyi wa Kinshasa, ndetse aho n'umuhanda werekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu wigeze gutegwamo igiturika, ariko ku bw'amahirwe giturika Tshisekedi yatarahagera nk'uko byari byapanzwe. Ibi byose byamaze kumutera ubwoba, ariko ngo amakuru aturuka mu butasi bw'igihugu cya Kongo aramubwira neza ko ari abashaka kumuhitana muri iyi minsi mikeya. Byakubitira neza ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa n'iyamaze kumukaraba, ugendeye ku byo yamaze gutangaza, ukemeza neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo mu by'ukuri ashobora kutaza koroherwa muri rusange. Ni amakuru avuga neza ko rero Tshisekedi ubu tuvugana inkuru nyinshi zishobora kuza kuvugwa yamaze kugera mu gihugu cy'Ububiligi, ariko akaza kugerayo nk'uko yabigize ibanga, adashatse gutangaza byinshi cyane, kuko nta butumwa bw'amahoro cyangwa se ibindi bifitiye inyungu igihugu cya Kongo agiyemo. Niwe n'ubuzima bwe ushobora kuba atoroka, ndetse akaba ariho abarizwa. Ubu tuvuga n'umugore we ari kubarizwa mu gihugu cy'Ububiligi, yagiye ku munsi w'ejo nk'uko bitangazwa. Rero niho benshi bemereza neza ko Tshisekedi nawe afite umugambi, ndetse yamaze kuwunoza wo kwerekeza mu gihugu cy'Ububiligi, aho benshi bamushinja kuba atiteye ku bangongomani bageraho bikomeye maze bakamubura, maze agakomeza kugenda agaragara avuga amagambo benshi bavuga neza ko ibyo avuga atabishyira no mu bikorwa nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Nanone kandi hakomeje kugaragazwa amakuru menshi cyane avuga neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi hari abaturage bamwe na bamwe batamwiyumvamo ku bijyanye n'uko yakongera kubayobora, kandi bakaba bagaragaza neza ko ari bo mubare nyamunini, mubare nyamwinshi. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje nawe kugenda arikoroza. Biravugwa neza ko uyu mugabo yakomeje kugenda abwirwa kenshi byo gukura abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko akavunira ibiti mu matwi. Uyu mugabo rero biravugwa neza ko nawe batangiye kumutega imitego y'imishibuka mu bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu. Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi kiritegura amatora y'umukuru w'igihugu, ariko perezida bitewe no kutumvikana na bamwe mu bafite inshingano zitandukanye, by'umwihariko abo mu nzego za gisirikare, ku myanzuro imwe n'imwe yiganjemo iy'umubare w'abasirikare ujya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana bisa nkaho Tshisekedi yamaze kuba yashyira mu kaga gakomeye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi, inshuti y'amagara, ku bijyanye n'uko abaturage batamwiyumvamo, bakomeje kugaragaza neza ko batanamwifuza. Ibyo benshi bavuga neza ko afite akazi gakomeye cyane ko kubakomveka kugira ngo bongere kumugirira icyizere, babe bamutora mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa kuri ubutaka bw'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana inkuru ziri gusohoka zituruka ku butaka bw'u Burundi atari nziza neza, kuko bivugwa neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi nawe asa n'uwicariye intebe ishyushye. Imyanzuro imwe n'imwe ari gufata ari kuyikoreshwa n'igitutu kimuriho.
abasirikare b'u Burundi nyuma y'igihe kinini cyane bamaze kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwanya intambara mu bice bitandukanye hafi ya byose bya Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru. Ngira ngo nubwo mubizi ko ingabo z'u Burundi ziri kubarizwa hariya hafi n'umujyi wa Uvira ndetse no mu mujyi wa Uvira mu bice bya Poezero, ibice bya Mikenke, ibice bya Sange na Plaine de Ruzizi, aha hose muri Kivu y'Amajyepfo murabizi ko bahereye intambara ubwo yatangiraga mu nkundura ikomeye cyane yo kumanuka mu bice bigerekeza mu mujyi wa Goma, ubwo wa 26 yari mu nkundura za Petit Masisi, za Rumeneshi, ibice bitandukanye nka za Nturo, za Kirorirwe hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, ibice nka bya Rubaya, ibice bitandukanye kumanuka ukagera mu bice byerekeza mu mujyi wa Goma hose 23 yagiye irwana mu bice bya Minova na Sake, neza mu birometero bike ugera mu mujyi wa Goma no kugira mu mujyi wa Goma harimo ingabo z'abarundi. Kuri ubu rero zageze mu kabitewe naho ziri gutsindwa zerekeza, ariko ubu ngubu noneho bivugwa neza ko zari zaramaze kuba nyinshi ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo bitewe nuko bahana imbibi, bakemeza neza ngo ko bwari uburyo bwo kurinda imipaka, ariko ukibaza uko kurinda imipaka bigira no mu Minembwe no mu Mikenke bagatangira kwica abaturage baho b'Abanyamurenge. Kuri ubu Leta z'Ubumwe za Amerika yamaze kuba nkaho ishyiraho igitutu n'itegeko rikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, akaba yamaze kugenda agirwaho ingaruka kugeza kuri ubu ngubu, kuko yategetswe ko abasirikare be bitarenze amasaha 72 uyu mugabo aza kuba yamaze gukura abasirikare be bose kuri ubu butaka. Amasaha 72 benshi bari kuvuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yasabwe ko nta musirikare we uzaba uri kuri ubu butaka. Ubwo amasaha 72 nawe urumva ari iminsi ingahe, ndetse bisa nkaho ari ibintu bitari buze kumworohera bitewe nuko igisirikare cye kuba cyafata iminsi igera kuri 3 gusa hafi ne baba bavuye kuri ubutaka mu bice baherereyemo, bisa nkaho biri buze kubagora. Ariko kandi benshi baravuga neza ko icyari icyemezo cyari gikwiye, kuko Leta z'Ubumwe za Amerika yagiye igaragaza kenshi cyane ko idashyigikiye ibitero by'u Burundi ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu ngubu rero nyuma y'uko Tshisekedi nawe yagiye agirwaho ingaruka zikomeye cyane, bisa nkaho utahiwe ari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu asa naho akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babivuga. Uyu mugabo ukomeje kugenda agaragara mu bice bitandukanye by'u Burundi, asa naho ari kwerekana neza ko ari umwe mu baperezida Burundi bukeneye bitewe n'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha yatangiye gutegurwa. Hashyizweho igitutu rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu tuvugana abasoda b'u Burundi bagomba guhita bava kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bakahava igitaraganya. Ni amakuru adashimishije cyane ku gisoda cy'u Burundi FDNB, ariko kandi akaba amakuru meza cyane ku mutwe wa M23 Alliance Fleuve Congo, akaba ariko amakuru meza cyane koko ku gisirikare cya MRDP kwirwanaho izi ngabo z'Abanyamurenge zishobora kuba zigiye kuba zakisanzura. Ibi bitero byahanganaga byerekeza mu bice basanzwe bakontorora kugira ngo bihitane abaturage, yaba ibyanyuraga ku butaka by'umwihariko bishobora kuba bigiye kugabanya umurindi maze bagahangana na wazarendo zidashobora kubakanga nk'uko bagiye babigaragaza. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo gikomeje kugenda gitabwa mu nama nabo cyari kizeye, kuko kuri ubu ngubu imbaraga nyinshi cyane zari zarashyizwe mu gushaka ibihugu by'ibiterankunga bisa nkaho zapfuye ubusa. Abarundi nibo bakomeje kwizirika muri intambara ndetse bayigiriye yabo, ku buryo benshi bavuga ko umubare w'abarundi waguye kuri ubu butaka ari munini cyane, ku buryo benshi batekereza ko ari umubare usa naho uruta abasigiye basubira kuri ubu butaka ndetse cyangwa basigaye. Ibi kandi byagiye binateza ikibazo gikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Amakuru rero kuri ubu aragaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi kigiye gutaha abari basigaye nyine, ubwo abahaguye bagize amahirwe atari menshi cyane, kuko ubu tuvugana n'ubundi bisa nkaho hatabayeho kuza kuba baresista cyangwa se babashe kuba bahasigara mu buryo busa naho noneho butaziguye. Abarundi bo bagomba kuva muri iyi mirwano ndetse bakahava nta kindi kintu babashije gusobanuza ndetse no kubaza. Amasaha 72 ntabwo ari igihe kinini cyane, kuko bivugwa neza ko na zimwe mu ntwaro bazanye uretse
ndetse ko inyinshi zagurwaga na Tshisekedi mu gihugu cy'Ububiligi zikaza kunyuzwa ku butaka bw'u Burundi, inyinshi baranazisiga kuko si izabo n'iz'igisirikare cya leta ya Kongo, ahubwo hakibazwa abari buze kuzikoresha mu gihe bamwe mu basirikare ba Kongo bagiye bafatwa nk'aho batari sereye cyane muri ibi bikorwa bya gisirikare. Ubu tuvugana rero bisa nk'aho 23 igiye koroherwa na bimwe mu bice ndetse n'igisirikare cya Twirwaneho nabo bakomeza kugenda bagerageza kwirwanaho nyine, ariko kandi ibi biraza gukurikirwa n'ibihano bikomeye cyane bivugwa neza ko bishobora kuza gufatirwa leta y'u Burundi yaje kwambuka imipaka ikaza kuba yakica aba baturage bo ku butaka bwa Kongo. Urupfu rukomeye cyane rwa Lieutenant Colonel cyangwa se Lieutenant Kano mu ndimi z'icyongereza. Uyu kandi bivugwa neza ko yari umwe mu ngabo z'u Burundi kandi umwe mu batoni navuga neza ko ari ab'igisirikare cy'u Burundi, kuko nubwo yakozweho operasiyo ikomeye cyane n'intare za Sarambwe, ariko n'umwe mu bagiye bahabwa inshingano zikomeye cyane zo guharanira inyungu z'u Burundi ku butaka bwa Kongo. Ni ukuvuga ngo uyu n'umwe mu bari bayoboye zimwe mu ngabo zoherezwa ku butaka bwa leta ya Kongo ziturutse ku butaka bw'u Burundi mu mikoranire ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi wamwemereye abasirikare ndetse ukomeje no kugenda asohoza iri sezerano. Amakuru avuga neza ko uyu mugabo wapangaga urugamba ndetse agakurikirana ibikorwa kandi akaba umwe mu bamenyaga ikize ngabo zikeneye, akaba ari cyo baza kuba bakura mu mibare bakohereza kuri ubu butaka nyine abashinzwe logistique bakaza kohereza bimwe mu bikoresho bitandukanye. Ubu tuvugana rero bivugwa neza ko yamaze kwicwa, ariko kandi uyu mugabo akimara gufatwa bisa nk'aho 23 atariyo target yari mufiteho. Uyu mugabo yafashwe muri operasiyo ikomeye cyane y'intare za Sarambwe zakoje ku birindiro by'ingabo z'abarundi neza hano muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko bitangazwa mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Nk'uko amakuru bigaragaza, uyu mugabo yaje kuba amira nk'aho ashimuswe muri operasiyo. Ibi byo 23 isanzwe bikora ifata bakuru mu gisoda cy'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo kugira ngo abasigaye baze kubura equilibre ndetse baze kumera nk'aho batatanye. Ibi yabisubiyemo rero nyuma y'uko uyu mugabo yari yamaze kugezwa mu defense za 23 ahatwa ibibazo ndetse habaho no kwandika byinshi cyane mu bijyanye n'amabanga n'ukuri kwinshi cyane yari yamaze kugenda abwiza 23 ukuri. Ariko icyaje kuba kibi cyane nuko ingabo z'u Burundi zaje kuba zigaba igitero gikomeye cyane aho uyu mugabo yaraherereye. Nyuma y'uko 23 yabonye ko uyu mugabo ashobora kuza kuba yabohorwa na bagenzi be bari bazanye imbaraga zikomeye cyane, batangiye kurasa ku buryo bukomeye cyane, amasasu yungikanya 23 mu gusanga itari buze kumukura hano, ndetse byaje kurangira uyu mugabo apfuye. Ntabwo turamenya uko yapfuye, nubwo bivugwa neza ko yarashwe nyuma y'uko bagenzi be bari basumbirije 23, ariko ukuri ndetse n'amabanga menshi yari yamaze kugenda ayamena, ndetse bivugwa neza ko uyu mugabo niyemereye ko ari we umwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu bitero byagiye bigabwa ku Banyamurenge, Minembwe ndetse na Mikenke. Uyu kandi ni umwe mu basapurayingaga ibikoresho bikomeye cyane ndetse agatanga n'ibimeze nk'aho ari amabwiriza ya nyuma yo kugurutsa drone, nyuma y'uko uyu mugabo yakoranaga n'abacancuro mu gisirikare cya leta ya Kongo, by'umwihariko abahuzwa n'u Burundi ndetse biriya bice bya Mikenke na Minembwe. Ngira ngo murabizi ko abarundi bahagaragara cyane. Uyu igikorwa cyose cyakozwe cy'ingabo z'u Burundi mwa biriya bice y'Abaminembwe, uyu yabaga gifitemo akaboko ka 90% kuko niwe watangaga oda ya nyuma. Uyu rero nyuma y'uko apfuye bivugwa neza ko Abanyamurenge cyane bishimye nyuma y'uko bakomeje kugenda bagaragaza amagambo avuga ko ari ubwoko butavumika ndetse ko uwagerageje wese kubagirira nawe bitigeze bimuhira na gatoya. Ibi rero byakomeje kugenda bica amarenga y'uko 23 itari kure cyane ya Twirwaneho, kuko bakomeje kugenda bakoraboratinga mu bikorwa bitandukanye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragaza urundi rwego rudasanzwe rw'imirwanire nk'uko amakuru bivuga, ariko biza kurangira bibaye imfabusa. Aba nabagerageje nabo kuza gukavarenga kugira ngo uyu musirikare wo mu Runda yaje gukurwa muri ibi bice, ariko nubundi byaje gutoma 23 abasirikare bari bamaze gufata uyu mugabo baza kwivira muri ibi bice. Umurambo we bivugwa neza ko wasigaye aho ngaho
ariko n'ubundi ntibabashije kuwujyana Abarundi kuko bivugwa neza ko amasasu yari akivuga cyane kandi bari bamaze kumenya amakuru ko uyatagihumeka. Operasiyo yakozwe mu kavuyo mu buryo busa naho butari buri perfect kuko bigeragezwa ko abasirikare bagomba kuza gukora iyo operasiyo bagomba kuza bucece bakaza gikomando nk'uko abafashe uyu babikoze, nyamara kuza barasabyaje gutuma 23 ibyo yari yamaze kumukuramo bisa nkaho ari byo kwifasha mu makuru ndetse n'iperereza yabana twirwaneho uyu mugabo kuko numwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu kwica abanyamurenge. Drone zagiye zirasa Minembwe mu Gasoko ndetse no mu bice bitandukanye mu baturage ndetse mu mihana itandukanye. Uyu mugabo bivugwa neza ko ari umwe mu bari bahedinze ibi bikorwa. Ibi rero bivugwa neza ko benshi batigeze bamugirira impuhwe na gatoya nyuma yuko yari yamaze kwiyemerera ibi ngibi. Ubu tuvugana n'agahinda n'amarira hakurya i Bujumbura ndetse na Gitega. Biravugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nabyo biri buze kumugaruka byanga byakunda kugeza kuri ubu ngubu. Bamudahusha bama 23 aribo barashe iyi ndege ndetse bayirasa mu buryo bisa nkaho byanaboroheye bitewe nuko bari ku musozi muremure hariya za Rubaya nkuko byagaragaye. Indege bayirashe amakompura menshi, bivugwa neza ko abiri ariyo yabashije kuyifata. Inkuru rero yahise Kinshasa bivugwa neza ko iyi kajugujugu ikomeye cyane intambara yise yitimbura hasi, ibintu biba nkaho bibaye bishya ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo kimanjiriwe kubona indege yari hanuwe. Benshi bahise batangira kuvuga neza ko ubu rugamba sasa rushobora kuba rugiye guhengamira ku ruhande rumwe. Tshisekedi na leta bari bamaze iminsi basa naho bigamba kuba bari kugenda bagerageza gupanga urugamba ndetse bakazana ibikoresho bishya bishobora kubafasha kwa advancinga mu bindi bice by'umwihariko ibi bice bya Rubaya, ariko birangiye bibaye impfabusa. Ubu tuvugana abayobozi b'urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bagomba gutanga ubusobanuro i Kinshasa ndetse bamaze gutumizwa kugira ngo basobanure uko iyi ndege yarashwe mu gihe yari itaratangira no gukoreshwa ibyo yari igiye gukora, dore ko yari ikizenguruka isa naho yishyushya ishaka kwerekeza muri ibi bice nuko bayita abayihanura. Ni inkuru rero yashimishije bamwe mu bayobozi ba 23. Guverineri wa Kivu yamaze kuvuga neza ko ibi ngibi byongeye guhereza abaturage icyizere ko barinzwe ndetse byongera kuzamurira icyizere abaturage bari mu bice byari bimaze iminsi byibasirwa n'amadrones by'umwihariko za Gatoyi ndetse n'ibindi bice bitandukanye yaba Masisi ndetse na Rubaya. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara 23 mu isura nshya ikomeje kugenda yigira imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba na bimwe mu bikoresho bisa naho binaremereye cyane. Bamwe bati 23 ni iki yikanze ko umuvugizi wa 23 kugeza kuri ubu Lawrence Kanyuka yamaze kuvuga neza ko abatekereza ko 23 yazarekura Rubaya binyuze mu masasu ndetse no kuba baza kuharasa ari ibintu bidashoboka cyane, uretse inzira ya diplomasi no kuganira ngo nicyo cyone gishoboka na cyariko hakagirwa kondisiyo zijyaho. Kuri ubu ngubu rero nyuma y'uko Lawrence Kanyuka avuze ko ibi bidashoboka ko hari umutwe cyangwa se izi ngabo za leta ya Kongo zishobora kuza kwambura 23 iki gice cya Rubaya, benshi bahise batangira kuvuga neza ko uko ibintu bihagaze kugeza ubu igisirikare cya 23 gifite ubushobozi bwo gutegeka uko ibintu bigenda ku mirongo y'imbere ku rugamba bitewe nuko basa n'abamaze kurusha uwo bahanganye ku rwego rwo hejuru. Ubu tuvugana ibiturika ni byinshi cyane birumvikana. Ubwo twageze muri Kivu y'Amajyepfo tuvuye muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Rubaya na Masisi, aha nakubwiraga iyi ndege yamaze guhanurwa, ariko kandi bitewe nuko ibi aribwo bikiba ndakubwira neza ko hakomeje kugenda habarurwa abasirikare bashobora kuba bangijwe cyangwa se bagizweho ingaruka n'ihanuka ry'iyi ndege, yaba bapfuye cyangwa n'abakomeretse. Mu nkuru zacu turaza kukunyuriramo tukubwira uko byagenze. Reka nyine tukubwira izindi nkuru ziri kuvuga muri Kivu y'Amajyepfo aho Abarundi bakomeje kugakaza ndetse aha ni mu nkengero za Uvira, ibice bitandukanye Sange, Bijombo na Kabunambo, Mikenke ndetse na hariya werekeza za Puezero, hose niho ingabo z'u Burundi ziri kubarizwa ndetse na Wazarendo.
inkuru ziravuga neza ko MRDP twirwana ikomeje kugenda ihagarara muri ibi bice ndetse igakubita umwanzi ku buryo bugaragara. Gusa benshi cyane baravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ahangaha gisa naho cyamaze kuba gisubira inyuma. Haravurwa uburwayi bwa Ebola muri aba basirikare ndetse benshi bakemeza neza ko ibi ari bimwe mu biri gutumiza ingabo za leta ya Kongo zidatanga umusaruro nk'uko byari bikwiye ndetse nk'uko bigenwa, ndetse benshi bakemeza neza ko umusaruro nkenewe w'igisirikare cya leta ya Kongo uri guhereza twirwaneho imbaraga ndetse igatuma yongera kwisubiza bimwe mu bice byari byarabagoye, kuko bisa nkaho izi ngabo za leta ya Kongo zitagishoboye kuba zahangana muri ibi bice, dore ko n'ama 23 bivugwa neza ko bafite abasirikare nyuma y'uko ikibuga cy'indege cya Kisangani hano mu ntara ya Cupu ahahagurikiraga ibitero by'indege byakomeje kugenda bizengereza Minembwe, hamaze kuraswa na 23 ndetse ibyazaga kurasa hano bikaba byaragabanutse. Kuri ubu twirwaneho irakomeza kugenda yadivansinga neza ikubita ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo. N'amakuru yaravuga neza ko abarundi muri ibi bice bari kugerageza kwitanga uko bashoboye, nabo umubare si munini ahubwo haragaragara umubare munini cyane w'abazarendo babirukanka barasa ikibonetse cyose. Muri ibi bice rero haravugwa umutekano muke, by'umwihariko mu bice 23 yarekuye abaturage bamwe na bamwe bongeye kugaragara ku munsi w'ejo bafite impoho cyangwa se intwaro, aho bageragezaga guhangana na wazarendo. Abaturage benshi hakomeje kwibazwa wabahaye izi mbunda, kuko bisa nkaho birwanaho mu gihe wazarendo ziba zigerageje kubasahura nk'uko zabigize umuco nyine bigenda abigaragara. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya, ndetse ibintu birakomeye hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurengera zisa naho ari kirimbuzi, imbaraga kandi bisa naho zari zifashishijwe n'ibikoresho bikomeye cyane. Imbunda ziremereye cyane za BM24 Combat zongeye gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro, kuko 23 kibona imbaraga iki gisirikare cya leta ya Kongo kizanye mu bice nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bagaragaje neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ukomeje kugenda ari koroza, ndetse benshi bemeza neza ko ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye arimo araririra mu myotsi, nyuma y'uko 23 ikoresheje drone ya kamikaze gatwika ibi bitwaro ndetse n'ibi bikoresho ku buryo buteye isoni, ndetse benshi bibaza uko byakozwe. Hagaragaye ikimeze nkaho ari agahinda muri izi ngabo za leta ya Kongo. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyakoresheje imbaraga z'umurengera, ariko 23 iza kubona neza ko kubahagarika bishobora kuza kugorana cyangwa ikaba yahatakariza bamwe mu basirikare bayo bakomeye. Iza gufata umwanzuro wo gukoresha iyi drone nanone kuri iyi nshuro, aho iyi drone ya kamikazi yaje kuba yarasa kuri ibi bikoresho bitangira kuba umuyonga. Izi ngabo za leta ya Kongo nta kindi zagombaga gukora, kuko uyu muhanda werekeza Rubaya hafi n'ibirombe wari wababanye nkaho ari urugendo rutarabaho. Igisirikare cya 23 cyese gitangira kurasana nabo, ibyaje gutuma basubira inyuma. Ibitwaro birashya birakongoka, aho benshi bemeza neza ko kugeza na n'ubu Tshisekedi ibi atari kubyumvisha, nyuma y'uko aba yamaze kugenda yemerera amahanga ibi birombe ndetse n'ibindi. Bisa nkaho yumvaga neza ko ashobora kubyisubiza nyuma y'uko akoresheje imbaraga z'umurengera, ariko Generali Sultani Makenga yatanze itegeko abahungu baza kuzibira ibi bitero ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Nanone kandi hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane bigeragezwa gukorwa mu buryo butandukanye. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo, by'umwihariko ngo abanyuze mu ishuri rikomeye cyane ry'ubutasi ryo muri Isiraheli, bagaragaye bafatwa na 23 mu mujyi wa Goma neza mu nkengero, ndetse benshi bemeza neza ko aba bacakiwe bari bafite imigambi mibisha ndetse n'udukoresho dukurura amajwi. Utu dukoresho dukurura amajwi tukaba twifashishwa mu buryo bwo gutrakinga ngo n'amatelefone, kugira ngo baze kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba 23 mu gihe bafite contact zabo. Ibi rero benshi bemeza neza ko bamaze gucakirwa na 23, ndetse yamara kubafata bakaba bahuye n'uruva gusenya. Abagera kuri 6 bamaze gufatwa ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma. Benshi bemeza neza ko irari isomo rikomeye cyane intare za Sarambwe zamaze gutanga, ndetse hagiye gushobora kuba haba ibintu benshi cyane batigeze babona. Aba bafatwa nk'abagambanyi cyangwa se maneko z'igisi
gisirikare cya leta ya Kongo zafashwe, ndetse benshi bemeza neza ko uburyo zafashwemo ari uburyo bw'ikoranabuhanga, aho M23 byanyuze mu butasi bwayo nayo ikaza kwihanangiriza abangaba. Byemezwa neza ko bashobora no kuza kwicwa mu gihe baba bamaze kuba bakurwamo amakuru yose y'ingenzi yo kwifashishwa na M23. Turi kuvuga ibi ngibi muri Kivu y'Amajyaruguru, ahakomeje nyine kubera ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba y'igisirikare cya leta ya Kongo, cyo gikomeje kugenda kibihomberamo kugeza ubu ngubu. Ibirombe bikomeje kubura, abatasi babo bakomeje kugenda bacakirwa. Muri Kivu y'Amajyepfo naho harumvikana imirambo y'abasirikare b'u Burundi yaje gucakirwa, ndetse no kuba ko ibi mirambo nyine bayifatiye hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo. Benshi bibaza uwisha abasirikare bemezwa neza ko bagera kuri 12 imirambo yaje gusangwa hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo, ariko ku butaka bwa Kongo. Ibi bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi bagerageza kwambukira mu bice bitandukanye bisa naho bitari main, kuko abenshi banyura ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira, ariko kuri ubu ngubu mu rwego rwo kugerageza kucengera ndetse mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, hagaragaye abangaba byemezwa neza ko bashoboraga kuba bari kugerageza kwambuka, maze hakaza gukubitana na bamwe mu ntare za Sarambwe barakaye cyangwa se twirwaneho, kuko ntibiramenyekana wabishe, maze barabica babagarika muri ibi bice, aho benshi bemeza neza ko ari agahinda kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Induru zirimo ziravuga hakurya i Bujumbura, perezida w'u Burundi arashinjwa kohereza abasirikare muri misiyo zitari ngombwa, ibikomeje kugenda bimugaragaza nkaho ari umwe mu basirikare bari bakwiye kuba batagifite amapeti ya generali nubwo ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. M23 yafashe umwanzuro wo gukura ingabo mu bice bya Plaine de Ruzizi, Bijombo, Kabunambo ya mbere ndetse na Kabunambo ya kabiri, Sange ndetse n'ibindi bice, kugira ngo hakomeze kugenda hubahirizwa ibijyanye n'amasezerano ya Washington. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kugenda yibutsa Tshisekedi ko nawe yakora uruhare rwe kugira ngo amahoro akomeje kugenda asagamba. Nyamara Tshisekedi yakomeje kuvunira ibiti mu matwi, ahubwo aza kugaragara mu zindi nama zirimo izari zigamije kunga ndetse no kugarura amahoro. Bisa nkaho yari yamaje gutesha agaciro aya masezerano ya Washington, amasezerano y'Idoha cyangwa se ibiganiro by'Idoha ndetse n'amasezerano yo mu Busuwisi. Bisa nkaho ibi byose byababaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse Donald J. Trump agafata Tshisekedi nkaho ibyo yari yamaze gusinyira atabihaye agaciro. Perezida w'igihugu cya Kongo yagiye yerekana ibijyanye n'ibirombe by'amabuye y'agaciro, by'umwihariko ibyiganjemo amabuye ya koruta biherereye muri Rubaya. Nyamara nyuma y'uko amahanga yaje kuvumbura neza ko ibice yagiye atanga ntabyo afite mu maboko ye, bifitwe na M23, kugira ngo bibe byajya mu maboko y'abashaka ko bihango bamuhe ingabo ndetse n'ibikoresho bisaba imirwano kandi itoroshye. Ibi byagiye bituma hirengagizwa ubusabe bwa Tshisekedi, ahubwo amwe mu makampani akomeye cyane by'umwihariko ay'Abashinwa ndetse n'ay'Abafaransa acukura amabuye y'agaciro niyo akomeje gukorana na M23 mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ahaza Rubaya. Ibi rero nibyo benshi bemeza neza ko Tshisekedi yakomeje kugenda asa naho atsindwa mu buryo bwa politiki ndetse agategwa imitego. Kuri ubu nibyo byamaze kumuhinduka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kurakarira ku buryo bukomeye cyane Tshisekedi, ndetse bari kumwibutsa neza ko yarenze ku masezerano ndetse yishe ikimeze nkaho ari agahenge k'imirwano. Uretse n'ibyo kandi yasuzuguye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafashe umwanya bagatumiza abakuru b'ibihugu kugira bige kuri iki kibazo, nyamara we uruhare rwe akaba yaranze kurukora. Nibyo bitumye hashobora kuba haje ibisa nkaho ari ibintu bibi cyane bigiye kuba kuri leta ya Tshisekedi. Ubu tuvugana byamaze kugenda binugwanugwa ko Abanyamerika bamaze gushyira igitutu gikomeye cyane kuri Tshisekedi, ndetse ashobora kuza gufatirwa bimwe mu bihano bikomeye cyane. Sanctions zishobora kuza kumujyaho, ndetse bigasanga iyi leta ye yifuza no gukomeza kuyobora iki gihugu cya Kongo bimugizeho ingaruka, nkuko benshi babivuga neza ko amatora ubwo yatangiye kugenda azamura umwuka ku butaka bwa Kongo nubwo atarageza igihe, ariko byavuzwe neza ko Tshisekedi ashaka no kuzayasubika yitwaje neza ko imirwano iri mu gihugu ngo hataba intambara mu gihe cy'amatora. Ariko bamaze kumubwira neza ko no guhindura itegeko nshinga ngo yemererwe kongera kwiyamamaza nabyo byatangiye kugenda bizamo kidobya. Ibi rero birasa n'ibiri kuba kuri mugenzi we utetse igihugu cy'u Burundi, General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye,
ukomeje kugenda abo umujyanama we wa hafi, ariko bikagaragara neza ko inama mugira atari inama ziri kwifuzwa n'aba banyamahanga bagerageje kunga M23 na leta ya Kinshasa. Ubu tuvugana perezida w'u Burundi nawe afite ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'amatora ari gutegurwa y'umukuru w'igihugu umwaka utaha ku butaka bw'u Burundi, nyamara bamwe bo muri leta majoro bakomeje kugenda bamutega imitego nk'uko bigenda bitangazwa. Abarimo General Prime Niyongabo bakomeje kutumva impamvu y'abasirikare bakomeje kugwa ku butaka bwa Kongo hano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko ibice bya Mikenke, Minembwe, Poezero ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho abarundi bakomeje kugwa mu mirwano bazanywemo. Bivugwa neza ko baje kuri deal ikomeye cyane, aho bivugwa neza ko aba bakuru b'ibihugu bakomeje kugenda bahuza umugambi wo kurimbura abanyamurenge. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Ubu tuvugana rero perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho ahuje na perezida w'igihugu cya Kongo ibibazo mu bijyanye no kugerageza kugarurira abaturage icyizere ndetse no kubaremamo umutima wo kongera kubagirira icyizere mu matora, nubwo bisa naho bigoye bose kuko birasaba ibintu bikomeye cyane. By'umwihariko Tshisekedi we arasabwa guhindura itegeko nshinga, na perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe arasabwa gukora kope ndetse n'amanyanga akomeye cyane, kuko bisa naho abaturage batari kwishimira imwe mu myanzuro. Abaturage baravuga neza ko abasirikare b'igihugu cyabo cy'u Burundi baguye ku butaka bwa Kongo, abenshi bashyinguweyo ndetse banashyingurwa mu buryo bivugwa neza ko ari imva rusange, aho bagiye bashyirwa mu byobo. Kugeza kuri ubu ngubu bakabwira abo mu miryango yabo ko batorotse igisirikare. Ibi rero byatangiye kuzamura umwuka mubi, by'umwihariko abatuye mu Gitega ndetse n'ahandi. Ubu turakomeza gukurikiranira izi nkuru. Cyo twakubwira nuko Tshisekedi we yakomeje kugenda ajya ku gitutu ndetse n'ubwoba bukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora kwisanga zamubiranduye ndetse zikaba zashaka gushyiraho uwo zizajya zibwira akumva, kuko bisa nkaho Tshisekedi ahindura imvugo kandi yagiye abishinjwa mu bihe bitandukanye. Ubu tuvugana rero hakomeje umwuka mubi ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye, by'umwihariko ibice bivugwamo amabuye y'agaciro nka za Rubaya, inkengero zaho za Masisi, haritwa za Gatoyi. Hakomeje kugenda humvikana ibiturika ariko bidakabije bitewe n'uko M23 yamaze kugenda yirukana izi ngabo. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo na FDLR bafatikanyije mu rugamba, barabarizwa mu birometero 35 uturutse za Rubaya. Ni ukuvuga neza ko bari mu bice bitari hafi y'aho bifuzaga kugera. Ibintu bikomeje kubagora kugira ngo bigarurire ibi bice. Perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi yongeye kugaragara avuga neza ko M23 kera kabaye ngo ari abakongomani, ariko nanone yongera gushimangira neza ko hari ababashutse ngo babindiriyemo kugira ngo babumvishe ibyo bagomba gukora bitandukanye n'ibyo bari gukora, ndetse maze yirengagiza neza ko aba basirikare ba M23 bagiye bamusaba ibiganiro ndetse ngo bicare baganire barebe uko nabo bahabwa agaciro kuri ubu butaka, nyamara akabirenza ngo akavuga neza ko atakicarana n'ibipupe ngo baganire. Kuri ubu ngubu rero ikigezweho ni icyemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo binyuze muri perezida w'iki gihugu Tshisekedi nyine yamaze gusa naho atakambira M23 ariko mu buryo buteruye. Uyu mugabo yagize ati, njyewe nkunda igihugu cyanjye cya Kongo kandi ntabwo nigeze na rimwe nifuza kubona intambara zimaze imyaka kuri ubutaka bwacu. Avuga kandi ko ubu bisa nkaho M23 yari ikwiye gucururuka ikagabanya umujinya ndetse ikareka abayijya mu matwi ndetse bakaza gusenyera umugozi umwe ngo bakubaka igihugu cya Kongo. Ibi Tshisekedi yabivuze nyuma yuko akomeje kubona neza ko imipangu ye hafi ya yose yakomeje kugenda ifeiringa. Icyambere habaye ikimeze nkaho ari ugutsindwa mu buryo bw'urugamba, bamufatana imijyi itandukanye ndetse n'ibice bya Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru byose. Intara ya Copo hariya za Kisangani naho ubu tuvugana intare za Sarambwe zamaze kugenda zihataka, bamaze kumutsinda ku bijyanye n'urugamba ku butaka, bamutsinda mu zindi strategy zirimo politike harimo kugenda berekana ibibazo uko byatangiye ndetse n'uko byagakemuwe. Tshisekedi yagiye atsindwa mu buryo bwa politike ndetse na diplomasi. Ibi byo akimana no kunanirwa kubahiriza amasezerano ya Washington nibyo byakomfurimye gutsindwa mu buryo bwa diplomasi bw'uyu mugabo. Benshi ubu tuvugana baravuga neza ko Tshisekedi ari umwe mu bafite pressure ndetse n'igitutu